na de juma pressure bi ye ndim sanye ye juma bi na ya da yi bi a home na china wa sore den wa ye wadwuma nti ya da sipi bibi ntina sa wo frifie nso awadaroma uko Facebook/Adom TV aye dem live ho Go TV na wa 176 DSTV 280 ya de kase na wie de do so no na ya fofie dente no this online se na stories na ba me ne incoming MP Besmark akwasinsia na gina ya na so ha no peya ya de bromont ya mamu nyina achen ya mamu nyina afihia ba akwasi ano peya mu achen meje oso afia bibia bokọ de nyame ado nanso e na me ado mo ho efe top na nya bad na susu sha kase an and disappoint ho asoso dodo te asa wo hu sa de na ye kese nti mu ani na ho fata o pa but ana awu nti o ma futu no bia ba fata o top no de vedasi ni mum no size so nya o size a bo hu se ne ma no emu ayedu kwasi yo oh nyame adom happy Easter so thank you so happy Easter sa family no bia ho ye nyame adom aja nyame adom yiri se mo so ho ye pa oh bia ho ya de achi ye di Easter ba ye ya nkoma ye da so aginam Easter na mu ne da so okay na no mo kọ beach no okay nti osofu bia futu a wode ama okay masa unim se nsuo bucket kura 34 kura hu ana menewa ye careful oh yes suatra yes enye go according to your limits in fact oh dear kura untimi kura what I mean me kwakura me njejina no hwa ne nso na fafa me na honam kombe Bojo beach and I'm so tena kudo bi ansa na wakọ yeah and I'm say tena kudo makọ puru na mentena ya minimum ne yes 7 do hon ba ha mentena Asantini enu anu no to dem kodi mu agro na me te ha enu anu no chale ma peer pressure bia ma nkoye bibia hu o chira kuna team dia na ina sinsu afa can imagine oh me den suo die 34 no kura me fa ni agro nti no ye fie ye be e free ba no epu bia na ho lake ne da ho e wo kwa ho abe nko ho da nti no me ba mjeje nso na no ha mayoki anya no kra yoki nti be srew awofo na kwase ye nka nkyere wo mo ye de nkra no kwa sometimes ani gie ne ade nti bia ne ye refi ne ye gya wo mo de ye pese ye tie ne sa after wagye wani no obesa aba eni kwa se makọ no beja me bibi ho beja me ba ho ana bibi etesa mo me enye careful o kwa fa bibi akonkodi obi de no akonya amane because ochina ye start adwuma den mo me eni na ho ukọ na why crowded ujo ni kakra no watwe ho na abesia kofi so what ase mo me hwe ye hu udwa na nware a transidin what the pictures no cry okay sani wako bi twetwa bi dem futuro nim anwa me se sa sand no cry ye edro utietie mu de ro mpaboa no ne nante mu kobra e okay anu ye okay sa ponkoro na abetena so wo ho anu wotena so na ponkoro no so ebi wo mati free me betena so na wo de am say esi be we ho anu wo de wakofa nsuo yi mo mi nyina ye nye kef me ko kan se a na wo he na akoka efunu difo mo mi ahwe hu ye ye gi ye ni but in moderation yes mo mi ahwe hu ye but yanka who said na ye 10th April and then the first 100 days of 2023 oh okay Inti sa first 100 days na ka kire ho no enin okay it 100 days no 2023 na dia na sa yes de o kan so obeye no first 100 days we see when so 31st December so the bomb paye the first 100 days by say no enin sa tena ka say ma ani na afikura bo tudo obi hye ba bia first 100 days ni ma aba enin nyame adom yeda na se etiase ye akwasi miensa nto so bie na menka wei eno araho sem bi esi ye wo wa se Greek you say wo boase yi the car number no me refi but I kill okay na nkrofo mabunu ne mpanifo am say no mo hwe boy ya kan news yi mu na America yesu wo die say moto we kura nkonko say America na akwasi wa benu afa ni pai mu nkura youth nkura 13 years ene panimu ba nkura ne mienu de omu nyina akọ pani no so hospital sesie yes sira mo nyame ato mo nsem ama mo cars we kura nya car ne photo eye nipa no a yesen sapa ne bottles egugu car ni mo no dijete otumu se
wa haya ma baby no nam na ye ne se wonam park so ahwi ni ho ene ode akonu nkoda wo motom ba bi hwe wo bo na de ene ya chesa metie no ma ya se ya me ya yesi ba ko ne ba no ba ko so mo ye trenti ka kire no ene onu afiri mu na chesa wadan ne handbag em se or move two ni de o manyini ticket way no o se me be kodi agro ba bi oba me be kodi agro ba bi oba ene de me be ya ama yes remo mommy and drive with care one no monsa ya ka we police chewa one no monsa o se me de ko chika nti we nyina ni hwe we wakum nipa kwa ai nipa wo mu nti me ma enti se ye che okra na ye de otum a akwase ekosi sen ekosi hwe ye de wotum de but me de se no wa ma ti ade na mommy nyina ye nye careful mommy hwe ye hu ye na we baifo bi ne de akwhye no bonsam bi ote ne ba bi ne de akwhye no na sa wo ma ho kwan ya bonsam no obenya kwan ba be wo wakum nkura nketo a Easter ya break wo kakra bi ai anya nwanwa de anya nwanwa private phone someone omudi na say reporter National Road Safety Authority by accident is see Ghana private cars na doso eyampa yes na luckily wo munti ya na ye ne say on say private de ya na noso na ya na ma public de no eye alarm na say ya na ye kasa say ni padodo wo munti no say ba kokra si a sa wo nipa efiri mu na private for no drive one cry weekends are hu chen weekdays ne ani ma ye kura kokomlemle ha ben o drive one cry weekends afia hu say o drive na say weekend no dodo na anya drivers o mo ye spare drivers mate ni ane masa de ama no na last na me kan say me tena wo ka mu pa na wo na me fa wo kokomlemle ha ni ebedru Newtown ya sesa mo bia menya comfortable misi so it means say you see that say de no otwe me first ni late afi ni ebe fa driver ana say driver and we de ama mate no try o kwan so just say ye nkwa na mudidi agro try and error and nkra no kan say matra makwe just say we nyina ni hwe he mumie anya careful ye kum nipa call lines ni nyina bia ni anya politics ya yanka we na road safety say ni kwa yanka ye hu ye eni kwan say Easter dadie obi wo everybody abe wu di age ye no so say ko wo na wo mfa so be na so eni obi ankwa ya teti mum kra na de bre pada sanity cast ye ni mu a then any trying weekend na me ko kumase me ko na ejamfa fu akra me mo 2M express for nabaso fe dia fia nanti so go 70 kura debi uko 70 kura to be signed 2M express and in fact me bisa driver na me ko say car be na so 2M express we sure that be and speed up 70 and what signed 2M express so my issue is you betimi a drive say yeah you be kwa kodura BBS but obi tire 2M express animu a o se eye V6 this will call 120 160 and san on sampa ne car no ejina ne nice so 2.5 hours no free cry look massive achievement ye ne ko fa car no say open term dia this of ko fa car we o eja wa quentin fi yes now the problem abeto abusua ni nyina sa na afford buy here no ne and afford there afford there ubedu ntem se sie ubedu ntem se sie ri be ho so na ni pa ekomo Ghana edu ntam awati asefo asase so yes umi anya ke etiye sabutimi call less than 70 na sabutimi kodu kumase dia then na fa bibi ne ya come here se mu a mo drive sa cars no se na bo apaye bi ya ba ma ne enim if you want to be driving less than 70 na nsi am ka kwanhie si ya e kan wasemi na de mesra ne sanka nto so on say ye per day one oh yes wo be hwe na bosumi ante be kakra ne ye ni afri so say ye ni na wo tweda wo ye nsem mu de ye bedi because ade be kuni pa de ye bedi ye nwu obi adwuma but ye mo obi adwuma so be sai Ghana fo sa ko se mutimi ko se na batimi akoduru kumase na bibia si dia me nim de nti osoko 120 160 asa na odu kumase me nim temper a wo pe because ya kwan na akra nso said anyi enka kumase kwan nsuo be titu obo ne nyina ye nkomra somdwiem so amda mbetwen ama bibia si ansana ya betu ye ho eno na ya na ye me ya ti de bia me pa me sere ne say
be me use me as a scapegoat Debi send na mo bi so ntini asesa ne ba bi debi enya adwe enye na de dura wo ya be try me sa erade hu ye mobo wo de enko we no so ne ewia ya saba de enne Ghana fo mu bi se se no asemra no kwasi ya fa e de ya hye yensam yehu service man kura yehu no de suban no de na aba de asema bere na anu a ashama de ni sie no me kan se mo se ebra so so man e nyina betena se ne apesa aseboi na dwe bobre because enka ne no afia e ka se sojani na ebe ya timamuni fabnifa na sojani na mbenkum ene timamuni timini sojani si akan it tells you say bibia ko wrong and respect either from yes you respect the fear e wo ho men kama timamfu bebre batefia the kind of a soldier for near police for yenya nonsense ya your problem dia mo man comedy kaka say enya na ne yeti soldier na ne yeti police o me say first the police for na ka office ye no mo nete tie no abon dia first if you case soldier ni na ebe ya eh na mo kwa no mu piepie sa da ko piepie krasa o ko chimo mo je say ya ko baras no na me can we experience say ya ko baras school na e boss 7 na ho no mo ye parade am say commando so ho bi betwam kwazi say what ntu nam na no time ho so that because baby bebo biya eso gina yes me so amenye so jani o yes wo so wugina and area bi ho ankofa ho yes brejai na wo punishment me see you sha no 2 brigade kokore ho DNS say hu ni nyina je so kokọ be ma camp ho na ye adwuma so free be ma kan na ba normal so it means say BBS baby ye o se nyina hwe ne etimi resolve ye ma ne nkoye no emema sebo nko asem because emaburu ni bi so ewo abufuo ewo mumu against men and women in uniform dia na akofa sabufuo na be komese afia na ente sa eye den ne de aba be yese is it because a soldier for near police for be ye ne ma bi etiate mamufu a afomani da ho no is it because afere temamfo ani abetre oni nto to the stand say ye mu obi ya ntino wo be hia bia ye no be hia se defense minister interior minister empenfo aka bia womu security agencies antnase am ya hwe sa asem ya ye de sa because ye be kwakwa ese o asoja fo de ubo baako a miensa ba be hia ya hwe ya one day temamfo so ubo baako a na edom sa abehye be gweche ya correct ne problem no na ye wo mu na ebetimi akorete no mo obi ama ne koye se me ye sojani me ye police ni me ye timamuni because ene otimamfo so atfi obo mutu a enko sani pan soja ni sisi on ena no hwe video bi a ye bo na assembly ka brante ba ko se so ye yi soja ata na show na wonya be man ncheme abo no ho o se ye rata na show na o ogina wonya be man ncheme. So there's something wrong somewhere. Yeah, far away no so. Enti ora Samijan Fina reply ora Brian Champon. The majority of Ghanaians will vote for change. Na you say Saturday no ora Brian Champon ko kan assembly say omo free so say like enti ehon asem enie enti anu aso asaba wa ha bie when the NDC na reply na say this MPP government will never hand over power to NDC. Okay. It's when we run Brian Champon. Ye na Samen show ababeyi anono. Yes, ya ko hu me sure international news. So we will be a PM plane. And yeah, run for your life. Emergency landing. And then also AC. Pastor flees with worshippers 52 phones. Money during crusade. How? Yeah, semu. Men's go cross of Fusika show. Enti ani wada my fancy hey. And then so yasha niam pa. Good year mon sam na beba. Sister Sunday be. Say wa unim do timi ye. Enti na sa ye holiday na de. Nipa line up no Miriam say eh na ne benya time ni bi de aye de ne de. And na hwa show ni na de beba no. Enti kwaso ma fidie no nda ha. Kosi se no nkron bebo no. Aha ene ye wazo ye aye de bema. Eda se.